Oras janah salam sehat ma batah ganupan jabe pe hita marianan saya tongtong ma iha somani Tuhan ma ilahoi hita perdalananta rosihor jata sadarion perlu bime hita marondos kubani Tuhan irik mancalo hatani martongko mahita puji-pujian terima kasih mabamu Tuhan aidu maiha somani ham hanami jana ipapu ham ase idopakon hanami ma sadarion aganupan golu horja apa tanggung jawab nami hamma hasoman nami Tuhan irik ibagas hatamu bubai hamma hanami inuji magoranmu basam Yesus sane martong amin. Sadarion di jalur hita hatani Tuhan domu bani surat ni Apostel Paulus dopa kuria Tesalonika tulis mai bani 2 Tesalonika 2 esa ploram das kubani 10 itu nini sonon ase Tuhan ta Yesus Kristus pakon nebata bapata nama kaholongi hita anjahana membere bata apo-apo nama nongtong apa pangarapan nama dear marahite hidup niuhur ia ma mangapohi anjahapa totapkon uhur nasyam bani sagala horja apa hata nama der ini bani hata Indonesia dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Hemadasnya. Kita ganupan tentu marhitei ayat on sihol ibu bayi hita untuk asebui totang bani bagi-bagi si bahenon, si hatahonon, si horcahonon. Terlebih sadarion. Jadi memang saya perlu adong na patota prosi pahot paruhuran. Jadi marhide hata on ibu bayi hita hubani hatotapan apa na pahot paruhuranai. Memang saya urahdo hita taruyun, saya urahdo hita terlaju, saya urahdo hita terganggu. Kami se hotop do galir halani namasa. Jadi sada turi-turian na ongga mungkin sudah berulang kali itangar hita sada bapa pakon nyombah mardalan hutiga menunggu horbo kan itu horbo nion memang ajar-ajar do memang halani nalau aruhoron do bani boniaga jadi mardalan si dia akup dohni ya itogu bapa on tapi halani sonaima loja itu ngadalan naik nyombah ini atap pipa ajak kon hubani horbon ya jumpa hutana sada nini parhuta ai maka tahun ya ke jam ni nyombah ai kurang hormat dua mar bapak iya ya atas HP bapak ni menunggu ini kan jadi ya terganggu menyombahon manangar kusip-kusip ai jadi mitor ibangin doni bani bapak ni hamba bapak hobi menunggu horboon mamalu jatuh amin ini nyombahon bujuruhur ni ya roh bapak on diarah pergatih kita naik ma bapak on nyombahai ma menunggu roman ini parhuta use bani hutan naligan makatahun beh sunima bapak-bapak di pardiate pelang nyombah ni suhur ni bana mangajak horbo ape nyombah ni manugu ai bapa nang sonah ma ai tarbugi bapak ko ma ya halani sonai ganggu ni uhur ni turun maya ya turu kita ma ambiah dogu kita ma horboon nah hape sulang lojo horbot tahun ini diarur ni diar bapak ni nyombah ni togu jumpa hutan aliganu senini perhuta ai bodoh desen na duaan ini antara apa pakon anak itu gua pirung horbo na bu iya ajak ini terbugi si dia masonai ganggu hur
ujung ni kita biar seorang kita ajak kita menghorbaon rumah kita di atas ni kan, iya ajak si dia batong onda, iya pas huta na rame salian genu per huta maka tahun so nima orang do peri kehewanan ni genup ini kan, masa so na itu etek ni horbo apa iya atas si dia dua sih, ya lebih gajah mapangah ni orang toko mah pakon nyombahon pak, ya tahu kita nalanglang malah ni dua sih di atas tur kita pak ini. Nah terakhir dapur hutan naligan ya di dapur hutan mau menisi dia mengajak horbai lang iajak horbai artinya sini ada dua makalung hormoon ron ini par hutan domma podoan meduaan nih kan, masa sih dia makalung horbo lahu jaru sih ini, jadi memang ya serba salah do bani godukon mendopak kon bagi namasa rosi kondisi bue sahab bani hagarupan lahoan horja rosi perdalanan ni guluta pikiran rosi bagi pendapat. Nah kadang-kadang lang sesuai pakon pangahapanta AGP diar AGP sitong AGP domu hubani dalani domu hubani aturani, tapi saya hotop do jupah hata pikiran bahkan si pandang langit naligan nambahin kita kira ganggu. Jadi do menghujai kita hagarupan turi-turian yang mengajari kita untuk bisa konsentrasi bahkan meyakini ahana binain apakah sudah sesuai dengan aturan ruhut rosi bagi hata tapan. Nah patut si bahenonta sadarion tentu doma adong rencana, doma adong ranggian ni horja, doma adong komani tujuan di pardalanan. Nah hagarupan ra doma homa yondoskan itu bani Tuhan sadalan hubani haporluan kebutuhan rosi atau horan na pinondos kubata ibagas hagarupan ai ya saya Tuhan memakas soman, saya Tuhan memenramot ko, saya Tuhan memengajari kori ahape atap isepe na membayan ganggu uhur apa pikiran ta ibagas naman dop akon garo tugas pakon tanggung jawab ai ingat kita mahataon ya Tuhan ta Yesus Kristus pakon naibata bapata na kukholong anjahana sirsir domu bani hidup diurnya itu hasomanta aido si beri gogo bata si pangurupi bata bahkan nini anggo adong pena mangganggu adong na mangolati adong na manahihon iya mamangapohi anjaha patotapkon uhur ibagas haganupan ai jadi lang adong na terganggu apalagi lungunuhur ni anggo sopat ma adong hata penolakan godong hata asup-asup nambahin kita merasa risih gelisah hari ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menghiburkan, ada Tuhan yang menguatkan sehingga togu totak ma'uhurta mandalani golu rosi horja ibagas saudari selamat berkarya Tuhan masu saya diharma hagarupan nabi nahenta domu bani apor sayaon apa rasulnya Tuhan ini amin bertonggo mahita pondos kanami mahubamu Tuhan goluh apa lakanami ai hamdo nabui jana napatut tangi honon nami ibagas naman dopa kon gulu on sai pondos kanami ma Tuhan diri nami hubamu sai pondos kanami mahuma horja nami bahwa horja in ai marrosumu jana domu hubani aturmu iha goluh kon hanami alania Tuhan parguguhi parmaloi ham hanami sicupakam hanami bagi bani bagi horja nahina rasul in Tuhan urupi ham hanami seganup horja rosi perdalanan guru nami sadarion tarlubi makorhon namader jangan cupakam dehar terima kasih Bapak tongon saya buidu asup-asup saya buidu pikiran pendapat bahkan pangolati namambayan terganggu uhur nami nambayan lungun pangahap nami nambayan
malas ni uru mendami. Terima kasih Tuhan marhite hatamu ipa tetap kam hanamin ya hasumani hamdu haram ipa tetap kam hanamin na apohan mudu hanem bani haganupanin jana patoguhon mu rosi patotapan mu nami sejupah kam mahanami Tuhan menggoluh ibagas malas nyuhur domu bani ahana bui horjaunanan. Terima kasih Bapa, terima kasih bamu tondui napasi nasir-sir mengajari patogukun nami tong bani haganupan horjain pasu-pasu hamma homa Bapa gulu nami asedo tak marmalas nyuhur asedo tak berbuah kun nama der asedo tak kumani ibagas kisah ni uhur lah mandalan kun haganupan pasu-pasu hamma gi haganupan kuriamu iya bibi marianan na buridan pamalum ham na pusokanur saya apohi ham janah na marutul Bapa pargugohi hasomani ham padulukam dalan in hidup maham Bapa gurungi rumah sakit tobu ham sepodas malum tolong maatemu parguham homani agini umbah nami namar sikola nama sari horja nosi na masari pasangan hidup andohar Bapa domu hubani pakasomani rosi pangidopionmu say marulih mahaganupan bani horja rosi golu nagong pasu-pasuin maolong maateu Bapa dosa panlanggaron say parguham hanay manimbiliin karlo bisa dari nasi rosumu mahomai horjaon nanan. Terima kasih Bapa pinuji magoranmu ibagasam Yesus Kristus kanay marupanggo amin. Salam sehat horos bataganupan.